Namar Blei thor kasan gong. Namar ka donut jong kibriu. Haga testament berim. Ka donut jong kibriu. Haswa jong kejimi padu Jesus Christ. Kadai ke berben. Bad habar ben donut. Pitit kat batir Blei tit ternem Blei boro sirta ga ya testament berim ya pay ya ka donut ubriu namar kar ben palat. Utit Dr. Blei jong kumbaya duai mengi Presbyterian si mane. Rega donut jong kibriu testament berim kadai ka donut ke berben. Mdon mostur bala man penpat ya ka donut jong kibriu testament berim. Ki khmat jiki ki pek ta bakim yo i. Yute upai dapat hitang yo ro yute umat ir. Ubadon ni jimpang night blindness. Gitu kiba mars la jan sep sengi mars kesengi kala no tu saban sep no hi lene mars dep sep kesengi kibru ki ya jasro ki pek te pek hi tam bakim yo i kim nang bhaban yai kim la bhaban yai kila mat la man ta tam bagi pek kumne ke pek te flow ne khmat namar ki don ne jimpang ba ong mangi ki penar mat ir ba mat ir daga pereng ki on ka night blindness ki don ke jimpang kumne ki pek tam bakim yo i kaya jong testament berim kadega ya mat ir kaya night blindness kidon ki khmat pek tam bakim yo i ki skor ki ba he ki pek ki skap tam bakim yo sngo ong yote pa ta pa yang yore ata abi tang senyar ong yi kite kite tok ki bru aga testament berim kentup yo Moses, kentup yo Abraham, kentup yo beri bohok, haga testament berim. Kim jiyo iyo Blei, kim jiyo sngew ya kesur jo menurut.